ka teknoloji enyi nabo igoma ga yumuraibense kurugo chika buna mkerebene nabo igo gochakia obwagachi bw'ekisukuru ekyo nabo igo oborere bwakorera ime county ya Kiambu nigo bwabere bwagwatika bene asa abantu bane babere bagosire obugima bwabo nabo igo abande gwetania chimibere babere bakobekwa asenya gitali ya Thika level 4 asengencho yokwenyorera obogwene nyora sinsemo chimitandao asensemo ya Facebook na bagotonya gwetera Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonya gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonya gwetera www.ndizitv.or.ke Ritale na Frida Kerubo na sinsemo chibyoro kerelyo nigo tokobwatanere Joshua Autangwina nanda segekeke elinde ngomanyi amange Omotakanwa esta Kerubo Musa kurwa sensemo ya raganga wanigo agendete kurira obwene magigayo kwagacha enyumba ase anyorete yabirike gutagurwa n'abantu batamanyire kurengana nere nigo babere bagutura eliomana ase Chinsemecho igoro yoburimo obwo bwenete kwagachwa echiro ase Chinsemecho kondo nigo babolire serikali ya county ya Kisii wesona nigati nabo igo konyora obwene wenganiyo Sama lida ngor questa Kerubo Musa no buone Musa Santos nga na kitakale sana 70s amenyirega tamirega bagakabali bakalemba rwetechiro balenga bagakange 67 bakaba surrounded yonsiga iga lakini wana yamaye goiki kagete babeka namu wana bakarego tusukuma ndo bagatange chirere gichensa na yamo asene yanega Ona gachigaika 2014 tukaanza kukoa gachaga iga tukaanza kwa gacha bakaleta abuna baliamo bakaleta abantu ku county bakatuba inyomberega bakatana kanechi na mara babinaminya getega inanyoete ekaenda gwetene na alisega esetikitike alafu ende kera kitekyo gekomenya koziga una nazo genda kukura uwe nyombe yaguri nyomba kera kiteka kamya kamuruta mataboli koziga keminya gato chimunali uri akamwa nafasi akatanga na kuchimoto kera tanga na kuchimoto gari ye kamagoze ye kai yale ngabo igati abegeno abanyabigena SD imeyamo socho kitutu cha South County ya Kisii nigo batwara ogwechana litkolelero magigaye bintu kurwa sekaniseyo byaba bikoibwa emambi ya lero korengana no molisia kurwa sekaniseyo nigo airabuna nigo abayibi abo batabete bagotagora sensemeyo nabune korrakana nigo babete bakoigura egisiri na koiba ebintebyo konde nigo baganire butuki gokorekana elyo koeneki ningobete kagokora egekorekyo Eliane Stephen Nyakundi Ogana oyo mobwa balisia nyabigene SDA Church egotoka gekora district Nyamira Westfield litukulia lero tare 31 mutinyo 12 litukulia sabato Chinsa 12 igo mubwatani oyo mobwe kanisa ya nyabigena arwe report nga ekanisa abantu mbasoeto bakaire ebintu twachicha ase mambi mono twanyore kene igo baigurete bibuli ese ebintu bye kanisa byarenge twanyora bairire box speaker yemo korweli 22 na ine ne ya kabere 24 chonsi chikoire 48 baire mixer ya maha ekogorwa shilingi 30 baire meko ekogorwa shilingi 7,500 nebintu binde biketo taramanya ase igo twaende report twakore report ase police station baija bari twarikire OB na ende twairanire kanisa twabere tugosaba bakristo bonse na baikaransta baichanete mono na abantu bonse bale sekenyoro bachire baichanire mono asobo salia bogosoase nyumba ya Nyasaye. Senator Karen Nyamu wano nigo aganiria abasubati koyegwa esiko yabo chinga kibare ase oborayibo igo nigo aganirie aba MCA koligereria anene mono ase ekerobaganitie korusia aba governor BC ase atebirumuna kuno kuunireria oborayibo abasubati kolende nigo aganiria abaraya abasubati gotenna bokongu chinga kichi oborayibo abo
we want to tell you to use impeachment very sparingly and when necessary. Not every feud you have with the governor should land in the Senate in form of impeachment proceedings. The matter of first gentleman is going to be a normal occurrence in this country going forward, because a lot of us have ambitions to be governors in this country, and so our spouses should not be victimized. Another thing, Governor Kawira, we have witnessed double standards when it comes to women leadership. I am a recent victim, and we have to stand firm. We have to stand firm in our space with no apologies, and we are here to stay. Women leadership is here to stay. We will not be victimized anytime we do much less than our male counterparts are doing. Magega yengana yo kumurusia bisio mugavana we county ya Meru Kawira Mwangaza gutuguterware bono nigo egati abamenye korwase county ya Meru babere bagucenga okwana nabaliki bamangana nigo bayiranelimbya mono ase bonsi bali babeta bakubweterana nabo gutwara egeikaro elyo gotekerera amaganyo y'abamenye be county ya Meru. Majina anaitwa Gitonga Ndolo, mimi ni mkaaji wa Maua. Tumeshukuru sana kwa yale ambayo yametukia pale Seneti. Yes. Na tunashukuru hata rais wetu William Samoei Ruto. Tunamshukuru Seneta Kaduri kwa sababu ya kunyamaza na kwa sababu ya kungojea na kuona uamuzi wa Seneti. Tunamshukuru CS wetu wa Agriculture Mithika Linturi, wakati hili jambo la kumimpeach gavana mama lilitokea, tulienda tukamuona tukamwambia asikubali maneno kama haya yaonekane katika Meru County. Yes. Na tukawaweka pamoja, na ndio ulimuona gavana mama wakiwa pale Kilimo House wakiwa wamechukuliwa picha, na ili hali kuna wabunge wengi sana especially kwa County Assembly ambao walilalamika sana kuona our CS waziri wetu Linturi wakiwa wamesalimiana na mama, na waziri aliwajibu akawaambia yeye anafaa kufanya kazi na magavana wote kulingana na agizo la rais. Oburire bwa kolera nigo bwenekirwa se county ya Kiambu magega y'abantu bane gusiria obugima bwabo nabo igwa abande gwetania chimi bere kobekwa asenyagitari ya Thika level 4 erinde kwenyorera obugwenia ani gagucha magega y'abakori emirimo sense moyobochenu obotwara omugiro asekeri bagoteba buna nigo batanya gwaka no gwetania emetinyi etano nebere kwende nigo bamugandire umugavana bwa county ya Kiambu Kimani wa Matanga wesana negatie ile kwanekio bakoleri ubia ase county hiyo. Sisi tunataka tu pesa na governor tu ajue hatuna pesa. Aache kudanganywa tumelipwa, hatujalipwa miezi 7. Wengine wetu wamefugiwa nyumba. Sasa mabonda usafi sasa imedhoofika kusema ukweli. Juu wenye wanafanya hawezani na kila kitu. Juu ni wachache kutuliko. Na ikiwezekana hata huyu governor hawa accountant awaangalie sana. Awaangalie dijua nasema kama najato kubatikana no kuborwa kuburendio kukwabere go kwenekigwa asensemo ya kirio vali asigi gitambe wanigo serikali imukirige tambukiro iligotumika teknolojia enye asokweneki oberendi ase Chinsa mechu bakoragwa no mugavana Oelgeyo Marakwet Wesley Rotich nigo asioliri omoroberio bene bugotumika drone ase okoligerelia agendete gokorekana ase Chinsa mechu na kweneki oberendi kerengo kegoro mono. You know, issue of insecurity imekuwa ni donda suku sana huku kwetu na imekuwa ikitusumbua tangu zamani sana. Atusaidia sana. Unajua sasa wakati watu wanakuja vita ama kuiba au ungejua ni njia gani wanapitia, inaweza kuwa nyinyi mmeenda malishoni huku na washaenda. So tukiwa na usaidizi ya drone aina hii itafanya kazi ya maofficers wetu pia iwe salama na iwe rahisi pia kuweza kufuatilia. Hiyo teknolojia ikishika vizuri sasa nitaambia wenzangu kutoka Baringo, wenzangu kutoka West Pokot. Kwa hivyo hakutakuwa na mahali mwizi atajificha sasa.
Kazi yetu tu itakuwa kufanya maendeleo mengine. Wezi tumechoka na hii mambo ya usalama. Mimi kama governor, security team, wananchi tumeshachoka kabisa. Magagayo morai wense Dr. William Ruto kurugo chikabuna chiskuru chiabete chigosie kwa kubwatikana no gusaganirwa okukwa bete gokwenekigwa ase ensemo ya Rift Valley bono nigo regional commissioner Mohamed Mali aimukirie egetambukiro elio kweneke chiskuru icho ngwaga chachire aso kwerobelia ase chisemi aso mwaka olebosio. Hiyo mashule kabla tarehe 23 mwezi wa Januari, kwa sababu we have very few days to go. Tungelitaka ndugu yetu wa public works atayarishe BQs na tumekubaliana maximum 7 days. Ni nini hii shule Kisii itahitaji? Pamoja na zile zingine ambaye tumeona walimu wakuu. So tutafanya kitu reasonable, tutatengeneza infrastructure watoto waweze kurudi. Baringo North na Baringo South tulikuwa tumewapatia NPR 80, sasa watapata 260. Tusaidie shule ya Nusukuro kuchengea kuanzia darasa la kwanza mpaka darasa la 8, ni kama ile ya Ngelecha. It's almost the same. Application yake ni hiyo. Tuangalie njia ya kuweza kusaidia walimu nao wakuja. Wekerabu mancho muliano na ikiro mwelio wa mangana maya asevre biga kurendege kuraga ensa emo ayona mangeno enyora senchira yo wekiranu enyora sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bagotonyara gwetra Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwetra Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyara gwetra www.ndizitv.or.ke. Magach kamera soko na kibuna ebicha na boigo eliogire wikira sora senjira ya bene na repetronira mokira tobeto kubatanere Joshua Auta asinsa mochi byorkerlio na nchiria na Frida Kirubongo kuganilia obuligiria obuya.